бинандагони арҷманд, бо таманнои саодатмандии рӯзгори шумо барномаи навбатии китобошноиро тақдиматон медорем. мавзӯи ватан ва ватанпарастӣ дар ганҷинаи фарҳанги миллати мо ҷойгоҳи хос дорад. корнамоҳии фарзандони миллат ки саҳифаҳои рангини таърихи моро пуршукӯҳ менамоянд, бо ватандӯстиву хештаншиносӣ иртиботи устувор доранд. яке аз диловарони миллати тоҷик ки барои ҳифзи сарзамини худ қаҳрамониҳо кардааст, деваштич мебошад. деваштич барои ҳифзи марзу бум бо родмардиву ҷасорати худ оташи тарсу ваҳмро дар дили аъроб ҷой намуд. зимни ҳарбу зарб душманро малакаи ҳарбӣ ва шуҷоату ҷасорати сокинони водии зарафшон, панҷакент ва самарқанд ба ҳарос овард. пас аз талафоти зиёд арабҳо дарк намуданд ки панҷакенту самарқанд зодбуни родмардони далеру ватанпараст аст. душманони бадкеш деваштичро бо роҳи фиреб ба қатл расониданд, аммо он амали ваҳшиёна ба рӯҳияи озодихоҳии мардум таъсир расонида натавонист. номи родмардони миллат ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. моҳи феврали соли 2016 бо қарори президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон номи ноҳияи ғунчӣ дар қатори 10 шаҳру ноҳия ва як мавзеъи ҷуғрофӣ тағйир дода шуд. ноҳияи ғунчӣ номи деваштичро гирифт. бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон бо саъю талоши эҷодкори ҷавону муваффақ бузургмеҳрӣ баҳодур, ҷавонмардони фарҳангпарвари кишвар зафарҷон ва ҷовидон ҳасановҳо дар мувофиқа бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи деваштич китоби арзишманде бо номи деваштич аз ҷо баромад. китоби мазкур аз 224 саҳифа иборат буда ҷолиб ва хонданӣ аст. нигоштаҳои китоби деваштич аз асарҳои илмӣ, китобҳои алоҳидаи назмиву насрӣ ва рӯзномаву маҷаллаҳои гуногун ҷамъоварӣ шудаанд. мураттиби китоби мавриди назар бузургмеҳрӣ баҳодур чанд мақолаи тозаро дастрас намуда дар китоб ҷой додааст ки онҳо низ чун дигар матолиб инъикоскунандаи рӯзгори ибратомӯз ва диловариҳои қаҳрамони халқи тоҷик деваштич мебошанд. дар пешгуфтори китоб ки ба қалами мураттиб тааллуқ дорад, мақсади таҳияи китоб чунин шаҳр дода шудааст: ҳадаф аз фароҳамсозии матолиби гуногун дар як маҷмӯаи бештар ошно кардани насли наврас, ба вижа мардуми ноҳияи деваштич бо таъриху тамаддуни тоҷикон ва қаҳрамониву ҷонисориҳои деваштич дар роҳи дифои меҳан аз душман мебошад. ҳадаф ҳам ҳамин буд ки номи ҳамин қаҳрамон зинда шавад ва деваштич ҳамчун як ҷавонмарде ки алорағми душман ба хотири озодӣ, ба хотири ҳувият, ба хотири нангу номус ҷангида буд, номаш зинда шавад, аз навверди забонҳо шавад. ва 2019 ба хотири оне ки боз ҳам ин чеҳраи мондагори таърихӣ ба мардум ошнотар бошад, сарвари давлат ба ноҳияи деваштич сафар карданд ва ҳангоми ин сафар дар баробари ифтитоҳ кардани чандин корхонаҳо ва ташкилоту муассисаҳо инчунин пайкарии бисёр як бошукӯҳи деваштичро дар даромадгоҳи ноҳияи деваштич ки як боғе ба номи ин абармард гузошта шуда буд, ҳайкали ӯро ифтитоҳ карданд ва зери ин ҳайкал гулчанбар гузошта дар баробари ин парчами миллии тоҷикистонро дар ҳамон дар қарибии деваштич барафрохтанд ва ин хеле рамзӣ буд. ҳам деваштич дар даст парчам рӯи асп менишаст, парчами қадимии суғдии худ дар даст ва дар бари ӯ парчами имрӯза, парчами давлатии Тоҷикистон қомат афрохт. ва акнун вақте ки ноҳия ба номи ин абармард гузошта шуд, пайкарааш барафрохта шуд, акнун мардум ниёзманд буданд ба як барнома, ба як китоб, ба як дастурамал ки дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ин бузургмард маълумот медод. ин китоб бо ташаббуси ҳукумати ноҳияи деваштич ва як гурӯҳ ҷавонони баору ба номус ва ватандӯсти ноҳия, ҷовид рустамзода, зафарҷон рустамзода ва бузургмеҳри баҳодур таҳия шудааст ва ин китоб маҷмӯи мақолаҳоро дар бораи ин қаҳрамони таърихии мо деваштич ва ҳамзамон дар бораи ноҳияи ҳамноми он маҷмӯи мақолаҳоро гирд оварданд ва ба шакли як китоб бисёр хубу хонданӣ ва
که هر کس میتواند از آن معلوماتی رو درباره این ابرمرد تاریخی خودمو پیدا نماید. شناخت دیواشتیش همچون یک قهرمان خلق توجیک بسیار ضرور بود برای خوانندگان. مواتو از طرف بزرگمه جمع‌آوری گشتند و قدری که امکانات خودمون به او کمک می‌رساندیم که کتاب هر چیز زودتر دسترسی خوانندگان گردد. وقت تالیف کتاب وقتی مواتو جمع می‌شدند احساس کردیم و درباره فعالیتی درباره روزگار دیواشتیش قهرمانی‌های دیواشتیش بسیار معلومات جمع شدند. بعد از سرسخن کتاب نگاشته جای داده شده است و از مطالعه آن خواننده میتواند دویر به تغییر نام 10 شهر و ناحیه کشور و یک ابیکت جغرافیایی مملکت که قرارهای آنها از جانب رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سنه 1 فوریه سال 2016 به امضا رسیدند معلومات بگیرد. مورد به ذکر است که هدف از تغییر نام شهر و ناحیه‌ها، موضوعهای فرهنگی و فراغتی و ابیکت‌های جغرافی عملی نمودن درخواست و پیشنهاد و آرمان‌های وطن دوستانه مردم دایر به برقرار نمودن اصالت تاریخی نام‌ها، ترغیب و تشویق عنعنه‌های والای ملی، مساعدت به بلند برداشتن حس افتخار از تاریخ و تمدن و بیدار نمودن حافظه تاریخی میباشد. اینچنین این اقدام خردمندانه پیشوای ملت برای در سطح بین‌المللی معرفی نمودن تاریخ و تمدن پرغناوت ملت ما نقش ماندگار می‌گذارد. سالهای اخیر موضع‌های مختلفی کشورمان به نام‌های تاریخیشان برگشته ایستادند و یک عده موضع‌ها به نام‌های شخصیت‌هایی که در تشکل تاریخ و فرهنگ و هنر ملتمان سهم ارزنده دارند گذاشته می‌شوند. این از چند جهت قابل دستگیری و مایه افتخار نیز هست. پیش از همه با این عمل در تقویت بخشیدن خاطره ملی ما ارج گذاشتن به گذشتگان و تاریخ پر افتخاری ملتمان می باشد. از جهت دیگر وابسته به همون نام‌هایی که به شخصیت‌های تاریخی داده می شود این هم از یک جهت افتخار ملی ما رو زیاد گرداند، از جهت دیگر مسئولیت ما رو در نزد تاریخ، در نزد وطنمون و در نزد بزرگان ملتمون زیاد می گرداند. ما شاهدی آن هستیم که ناحیه‌هایی که نام‌های شخصیت‌های بزرگ را دارد بسیار کوشش می‌نمایند که شایسته نام آن بزرگانی که محلشان نام آنها را دارند عمل نمایند، رفتار نمایند. وقتی کتاب در دست خواننده میرسه و علاکر درباره قهرمانی‌های دیواشتیچ بسیار معلومات‌هایی میگیرد که مثلا کم و پراکنده بودن اینا. این در مجموع وقتی که به شکل کتاب شد مثلا در خود ناحیه دیواشتیچ که نامگذاری شده است و کسی مثلا در مکتب به خوانندگان سوال می‌دهد که مثلا دیواشتیچ کی بود و او باید مثلا با افتخار درباره دیواشتیچ که مثلا قهرمان خلق توجیک است و او چون جانیساری ها برای مثلا آزادی خلق توجیک کرده است معلومات داشته باشد. هم برای خوانندگان مکتب میانه است، هم برای خود معلمان هم هست که از آن استفاده میبرند. در اساس مضمون و محتوا و شکل و ژانر کتاب دیواشتیچ با 5 بخش جدا کرده شده است. بخش اولی کتاب از جانیساری‌های قهرمانان ملی‌مان سبق آموزد نام دارد و آن فراگیر سخنان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. پیشوای معظم ملت در چندین برآمد سخنرانی‌های خود درباره وطن دوستی و افتخار ملی از کارنمایی‌های قهرمان خلق تاجیک دیواشتیچ یادآور شدند. مطالعه این نکته‌ها خواننده را وادار می‌نماید که در زمان پرتضاد جهانی شوی نسبت به تاریخ گذشته با افتخار و سرنوشت آینده ملت بی‌پروا نبوده از هر یک صحیفه تاریخ سبق آموزد و با این واسطه در دل و ذهن احساس خویشتن‌شناسی و وطن پرستی را تقویت ببخشد. کتاب دیواشتیچ در زمینه سرچشمه‌های علمی و پوبلیسیستی تهیه گردیده است. مؤلف مقاله ناحیه دیواشتیچ به معرفی بیشتر نیاز دارد سابق رئیس ناحیه دیواشتیچ سلیمان زیازاده می باشد. مؤلف در نگاشته خود از کارهای آبادانی ناحیه مذکور که در زمان صاحب استقلالی کشور عملی شدند مفصل معلومات داده است.
бахши дуюми китоб деваштич фидоии роҳи озодӣ ном дорад. бахши мазкур дар асоси мақолаҳои илмӣ ва оммавӣ мураттаб шудааст. шумораи мақолаҳо 11 та мебошад. ҳангоми баррасии мавзӯъҳои тарихӣ беҳтарин сарчашма шоҳкитоби миллат тоҷикони устод Бобоҷон Ғафуров аст. нақши Бобоҷон Ғафуров дар таҳқиқ ва шинохти таъриху тамаддуни миллати мо хеле бузург мебошад. аз ҷониби пешвои миллат ба ҳар як оила ройгон дастрас намудани китоби тоҷикон иқдоми бузург аст барои дар рӯяи ватанпарастиву хештаншиносӣ тарбия намудани насли ҷавони кишвар. бояд ҳар як сокини кишвар новобаста ба касбу кор ва синни сол ин китоби арзишмандро мутолиа намояд. мутолиаи китоб дар дили ҳар шахс муҳаббати меҳану миллатро таҳким мебахшад. нахустин мақолаи бахши дуюми китоби деваштич ба қалами қаҳрамони тоҷикистон аллома Бобоҷон Ғафуров тааллуқ дорад. мақола шоҳи суғду ҳокими Самарқанд деваштак ном дошта, онро мураттиб аз китоби тақдирсозии миллат тоҷикон интихоб кардааст. дар мақолаи мазкур аллома Бобоҷон Ғафуров бо истинод ба сарчашмаҳои тарихӣ ва ҳафриёту мадракҳои аз водии Зарафшон ёфтшуда дар бораи рӯзгори деваштич ва зодгоҳу мулки зери назорат доштааш иттилои саҳӣ додааст. дар ин мақола симои диловорунаи қаҳрамони ин хоки муқаддас деваштич ҷилва мекунад. гӯё ин родмарди диловар ба ин мазмун ба хонанда хитоб мекунад. ман бар зидди адуи хирасару ҷаҳонхоҳ мубориза бурдам. то дами вопасин дар роҳи озодии меҳану имон ва нангу номус талош кардам. ҷони худро қурбон намудам, вале ёру диёрро аз шарри аҳриманкешон наҷот бахшидам. исьёни ман алайҳи душман ба хотири ҳифзи арзишҳои фарҳангиву маънавӣ буд ва аҷнабиёнро водор намудам ки аз тамаддуни миллати ман сабақ омӯзанд. вақте ки мо дар бораи ин ё он давраи таърихӣ ё шахсияти таърихӣ мегӯем, бояд аз анамун консепсияи муайяни таърихие ки аз он чӣ мегӯянд аз равандҳои муҳими таърихи давлатамону фарҳанги миллатамон берун набошем. ҳастанд ин ё он асарҳое ки як диди навро пешниҳод менамоянд. ман дар мисоли китоби мазкур гуфта метавонам ки онҳо ана ҳамун раванди умумӣ, ана ҳамун диди ягонаи таърихии моро пурра мегардонанд ва дар асоси бисёр манбаъҳои муътамад офарида шудаанд. яке аз манбаъҳои муҳими он китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров мебошад ки дар китоб аз он иқтибосҳои зиёд оварда шудаанд, ишораҳои зиёде аст ва манбаи асосию муҳимтарини аз китоби мазкур худи тоҷикони Бобоҷон Ғафуров аст. ва хурсандиовар аст ки олимон аз таҳқиқоти муосир, яъне ки он олимоне ки раванди таҳқиқи миллатамонро дар асоси консепсияи офаридаи Бобоҷон Ғафуров идома дода истоданд, аз онҳо низ васеъ истифода бурданд. муаллифи мақолаи подшоҳи панҷ бостоншиноси маъруф академик Юсуфшоҳ Яқубшоев мебошад. мақолаи мазкур илмӣ буда, он аз китоби ёдгориҳои болооби Зарафшон интихоб шудааст. Юсуфшоҳ Яқубшоев дар асоси чандин сарчашмаҳои таърихии муаррихону бостоншиносони ватаниву хориҷӣ рӯзгори деваштичро ба ғоят равшан ва силкӣ тасвир кашидааст. инчунин муаллиф дар бораи маданияти сокинони Панҷакенди қадим ки ин шаҳр бо номи Панҷ дар сарчашмаҳои таърихӣ зикр шудааст, нуктаҳои ҷолибро қайд кардааст. бешак хонанда аз мутолиаи мақолаи подшоҳи панҷ маълумоти саҳеҳ пайдо менамояд. мақолаи эронишиноси маъруф Алберт Хрумов муғони мармуз кистанд ном дорад. дар ин мақола муаллиф дар бораи оину анъанаҳои сокинони болооби Зарафшон, Фондарё ва Яғноб маълумот дода, вобаста ба истилоҳи муғ ва ибораву таъбирҳои наздик ба ин воша иттилоъ додааст. муғҳо кистанд ва онҳо чӣ оин доштанд? савиҳи рӯз Бубаринский дар бораи ин мардум яъне муғҳо чӣ назар дошт? қалъаи муғ дар наҷоти пайвандони деваштич чӣ нақш дорад? чаро деваштич дигар мавзеъро нею маҳз қалъаи муғро интихоб намуд? ҳуҷҷатҳое ки аз қалъаи муғ пайдо шудаанд дар шинохти деваштич ва миллати мо чӣ аҳамият доранд? тақдири санадҳое ки аз кӯҳи муғ пайдо гардиданд чӣ шуд? ба ин саволҳо ҳангоми мутолиаи мақолаи муғони мармуз кистанд ҷавоб пайдо менамоед.
деваштич ва сарнавишти ӯ мақолаи муаррихи маъруфи тоҷик луқмон боиматов аст ки мафзуф дар кишвари шветсия зиндагӣ мекунад. ин мақола аз 15 саҳифа иборат буда луқмон боиматов онро дар асоси 52 иқтибоси эътимодбахш таълиф намудааст. дар поёни мақола луқмон боиматов вобаста ба аҳамияти шӯриши деваштич нуктаҳои ҷолибро баён намудааст. нигоштаи таърихшинос исматулло раҳматуллоев ва рӯзноманигор тортибои солиҳзода панҷакенти қадим муаррифии миллат ном дорад. аз ин мақола вобаста ба пойтахти мулки деваштич яъне панҷакенти қадим маълумот гирифтан имконпазир аст. дар мақолаи ҳуҷҷатҳои деваштич ба муносибатҳои хонаводагӣ муратиби китоби деваштич бузургмеҳри баҳодур вобаста ба аҳамияти санадҳои аз кӯҳи муғ пайдошуда муфассал ибрози андеша намудааст. мақолаи бузургмеҳри баҳодур аҳамияти баланди илмӣ дошта дар охир муаллиф беш аз 70 номи одамон ва мавзеъҳоро шарҳу эзоҳ додааст. силсилаи мақолаи илмӣ ки ба деваштич бахшида шуданд сар мешавад аз аллома бобоҷон ғафуров, аз гуфтаҳои ҳикматбори сарвари давлат ва ҳамин минвол то ҷавонтарин шоирону нависандагон ва олимону муҳаққиқон ки имрӯз дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва осорхонаи миллии тоҷикистон ва дигар муассисаҳо фаъолият доранд, ҳамаашон даъват шуданд ва дар бораи деваштич, дар бораи қалъаи муғ ки деваштич онҷо як замон ихшиди унҷо буд, яъне ихшиди тамоми суғд самарқанду бухорову умуман зарафшон буд ва дар ҳамин қалъа истода ҳукму фармоӣ мекард. дар бораи қалъа, таърихи он, кофтуковҳои археологӣ умуман як вақте ки кор оғоз шуд, бисёр мо ҳам бисёр шод шудем, чунки дар баробари оне ки ҳадафи мо танҳо муаррифии деваштич буд, чанд маълумоти дигар, чанд чизи дигар ошкор шуд ки воқеан кори моро, рӯҳияи моро боло мебурд, кори моро ҷоннок мекард. мақолаи помпеи шарқ кӯтоҳ аст, вале муаллифони он луқмон қурбонов ва додуҷон рӯзиев дар бораи шаҳри панҷакенти қадим иттилои саҳеҳ додаанд. ҳар нуктаи мақолаи мавриди назар бедалел нест. аз ин рӯ хонандаро зарур аст ки ба умқи маънӣ фурӯ равад ва аз он дури мақсуд ба каф орад. мақолаи рӯзноманигори шинохта Одил Нозир қасри деваштич ёдгоре пур аз ифтихору андӯҳ дар жанри таҳлилӣ таҳия шудааст. Одил Нозир бо истинод ба андешаҳои муаррихон мақоларо таҳия намуда дар охир зикр кардааст: агар қасри деваштич пурра кушода шавад ва мувофиқи реконструксияи Борис Маршак бозсозӣ гардад, он макони ҳазорон сайёҳони хориҷӣ хоҳад шуд. ин агар аз як тараф барои муаррифии тоҷикистон мусоидат кунад, аз ҷониби дигар маблағи зиёде ба буҷети кишвар ворид мекунад. аз рӯи шунидаҳо чунин нақшаҳо ҳам ҳаст, фақат интизор бояд шуд. ин андешаи Одил Нозир азандаи истиқбол аст, зиро дар замони бархурди фарҳангҳо, яъне ҷаҳонияшавӣ, ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ вазифаи муҳиму аввалин дараҷа ба ҳисоб меравад. мақолаҳои назария ба номи мавзеъҳои кӯҳан ва тақдири мероси тамаддуни суғд низ ҷолибу хонданина. ин мақолаҳо нигоштаҳои қаблиро аз лиҳози мазмуну мантиқ тақвият мебахшанд. солҳои охир ҳамин нашр намудани маҷмӯаҳои дастаҷамъӣ дар тамоми соҳаҳо роиҷ шудааст. аз як ҷиҳат таҳқиқоти густурдаи фундаменталии бунёдии илмӣ вақт ва фурсати зиёдро талаб мекунад, ҳавсалаи зиёдро талаб мекунад. аз ҷониби дигар нигоҳи субъективии як нафар ба объекти таҳқиқ аст. як ҷолибияти анамин маҷмӯаҳо дар он аст ки ба як масъала, ба як объект субъектҳои мухталиф назар меафкананд ва ба як масъала аз нигоҳҳои мухталиф назар афканда мешавад, яъне ки гуногун паҳлу ҷанбаҳои гуногуни онро бештар дахл мекунанд ва назар нисбатан фарохтар аст. ва агар мо аз ин лиҳоз ба ҳамин нашри китоби деваштич назар афканем, бубинед унҷо ҳам қисмати таърихии мо, унҷо олимони барҷаста, муаррихон аз лиҳози таърихӣ замон, макон, вазъият, шахсият ва корнамоии деваштичро ба таврҳои мухталиф аз дидгоҳи худашон тавзеҳ доданд ва ин аз як ҷиҳат
نگاه های مختلف را به یک ابیکت و نشان دهد. از جهت دیگر آن همون جزئیات های تاریخی که از نگاه اول شاید اونقدر مهم هم نتوان آنها را پره میکنن و شخصیت و زمان و مکان را مکملتر و روشنتر نمایان میسازند. اگر در آینده کتاب مذکور به زبان‌های روسی و انگلیسی ترجمه شود به منفعت کار خواهد بود، زیرا امروز در شبکه‌های اجتماعی درباره روزگاری قهرمانان ملت از جمله دیوشتیچ مطلب ارزشمندی را با زبان‌های انگلیسی و روسی در این سطح پیدا نمودن امکان ناپذیر است. امروز زمانه دیگر شده است. مثل زمانی ما رفته به کتابخانه درخواست دادن و یک ساعت انتظار شدن و تا بگاه نشستن ضرورت نیست. ما می توانیم طریق تلفن هایمان، از طریق اون کامپیوترهای استاسیونری که در خانه هایمان داریم و یا نوتبوک هایمان این یا اون ادبیات ضروری را درخواست نماییم و باید بگویم که قسمتی فوندی الکترونی کتابخانه های ما، هم کتابخانه ملی هم کتابخانه شهری به نام لاهوتی خیلی قوی شده است. از اونجا بسیار چیزها را دسترس کردن ممکن است و این یک نوع استفاده بری کتاب رو آسان میگرداند و من بسیار خوشنود هستم که کتاب به نزدیکی طریق الکترونی نیز دسترس خوانندگان میگردد. جهت دیگرش در ترغیب فرهنگ و تمدن ملتمون در عرصه بین المللی نیز سهمی باسازا گذاشته میتواند، چون که در مجموع امروز در جهان اثرهای تاریخی و بنیادی را گروه خرد متخصصان میخوانند. اکثر مردم به همون مقاله های یکی به این یا اون مسئله روشنی میاندازد و خاراکتری انسیکلوپدی دارد، به اون چیزها توجه بیشتر دارند. شرح تاریخ چنین عنوان دارد مقاله مورخ شناخته تاجیک عثمانی اشانزاد. مورخ معروف درباره کمبودی‌های از لحاظ حفظ و نگهداشت شهر و قلعه دیوشتیچ نکته‌های جالب را بیان نموده است. هرچند که از تالیف مقاله شرح تاریخ سال‌های زیاد گذشته باشند هم، اما مسئولین به طور باید و شاید به آن توجه نکردند. باید بگوییم که پیشنهادهای عثمانی اشانزاد کارشناسانه بوده، اصلاح کمبودی‌ها حتمی میباشند. باب سیوم کتاب دیوشتیچ در اساس 5 نگاشته جالب تهیه گردیده است. بخش مذکور شکوفایی ناحیه دیوشتیچ نام دارد. 4 مقاله این بخش که در ژانرهای گوناگون ژورنالیستی تالیف گردیدند به دستاوردهای شایسته ساکنان ناحیه دیوشتیچ بخشیده شدند. در نگاشته‌های باب سیوم روند آبادکاری‌های ناحیه دیوشتیچ در زمان صاحب استقلالی کشور انعکاس گردیده است. امروز ما وظیفه‌دار هستیم که در همین حفظ نمودن استقلالیت، آباد نمودن وطنمان خدمت شایسته کرده باشیم و دوام منطقی همون کارنمایی‌های گذشتگانمان در مثال دیوشتیچ و در مثال رشد و نموی ناحیه دیوشتیچ خیلی واضح نشان داده شده است. این کتاب مجموعه مقاله‌ها، شعرها و حکایه‌های تاریخی درباره دیوشتیچ است که وقتی خواننده به دست میگیرد نه تنها از تاریخ واقعی، چون نامه‌هاش رسیده آمده است به ما، نامه‌های دیوشتیچ، نامه‌هایی که ثابت می‌کند که چنین شخصیت وجود داشته است، یعنی قهرمانی خیالی و افسانه‌ای نیست، روایتی نیست. در برابر این، در برابر آگاه شدن از تاریخ خود قهرمانی خلق تاجیک، این چنین درباره تاریخ ناحیه دیوشتیچ، در معلومات مختصر درباره جغرافیای این ناحیه، درباره آب و هوا، طبیعتش، عموما میتوانند درباره بسیار چیزها از اینجا معلومات گیرند و فکر میکنم که این رنجی که یک گروه برادرها در سر این کتاب کشیدند، فکر میکنم آینده گنج خواهد شد. برای من همچون یک هنرشناس خیلی جالب است که یک موادی مخصوصی این به همون آفریده شدن هیکل دیوشتیچ که هم مسئله های این نوع صنعت را در بر میگیرد، هم به خوانندگان از مشکلات آن حکایت میکند و هم مهمیت همین مسئله را به ما میگذارد که ما در مثال همین پیکره هایی که به قهرمان های ملتمان گذاشته می شود سیمای آنها را میبینیم. آنها یک نوع قطب نمای معنوی ما در جامعه گردیدند. باب 4 کتاب دیوشتیچ وصف دیوشتیچ در نظم و نثر تاجیک نام دارد. در این بخش موضوع یک سلسله چکامه‌ها قهرمانی‌های دیوشتیچ میباشد. باقی مانده شعرها به وصف و ستایش سابق ناحیه غنچی امروز ناحیه دیوشتیچ بخشیده شدند. ز ملک سغدیان آمد سلام،
که دیوشتیج آن عالی مقامه، نوشته نامه بر نسل فردا، به خلق خیش میگوید پیامه. کهن تاریخ باشد خلق تاجیک، که برهانش زبان نابیان است. درخت ملت فرهنگ بنیاد، همه برگ و برش از باستان است. فروزان آتش سوخته است دایم، همان روشنگری اورنگ تاریخ. زنال اسب دیوشتیج آید، هزاران مژده و آهنگ تاریخ. یک قسمت بسیار جالبی کتاب در همین است که خیلی گوناگون پهلو است. مثلا در تحقیق این یا آن دوره یا شخصیت تاریخی ما خواهیم نخواهیم به ادبیات بدیعی روی می‌آوریم و مثلا اگر در مثال واسه گیریم اکثر معلومات ها رو ما از همون فولکلور ملی همون دریافت می‌نماییم یا نسبت دیگر قهرمان ها. اینجا یک قسمت بسیار مهم و جالبی کتاب رو انا همین آفریده های ادیبان گذشته و معاصر ما دایر بر زمان و خود شخصیت دیوشتیج تشکیل داده است. مؤلفان در نزد خود تحقیق ابرازی دیوشتیج در ادبیات بدیعی را نگذاشتند. آنها تنها مثال ها را آوردند، ولی در اساس آن همین مثال ها نیز دیده می شود که چگونه ادیبان ما به شخصیت دیوشتیج مهر و محبت دارند، توجه دارند و آن را چگونه از پهلوهای گوناگون، هم از زاویه جوانمردی، هم از زاویه وطن دوستی، شجاعتمندی و زاویه های مختلف بازگو نمودند. در کتاب دیوشتیج نگاشته‌های عالمان خارجی نیز جای داده شدند. اسرار کوه مخ به قلم محقق و نویسنده روس کلارا مویسیوا تعلق دارد. این نگاشته پارچه از پاوست است که آن را ایجادکاری شناخته شاعر جوان و موفق ابراهیم جان دوستالیزاده به زبان ناب تاجیکی ترجمه کرده است. در رفت جمع‌آوری مجموعه مقاله ها ما بسیار معلومات های زیادی رو پیدا نمودیم که یکی از آنها پاوست اسرار کوه موغی، یک بانوی یهودی تبار مقیم روسیه کلارا مویسیوا بود که ما یک قسم مهمی آن را که درباره قلعه موغ است ترجمه نمودیم و در این کتاب جا نمودیم. امیدواریم در آینده های نزدیک پاوست را پره ترجمه نماییم که برای شناخت تاریخ خود ما یک معلومات بسیار خوب است، یک چیز بسیار خواندنی است. بخش آخری کتاب دیوشتیج عکس‌های گویا از آبادی‌های ناحیه نام دارد. در این بخش بیشتر عکس‌های جای داده شدند که انعکاس کننده سفرهای پیشوای معظم ملت به ناحیه دیوشتیج می‌باشند. هر یک صفحه این بخش جریان سازندگی و بنیادکاری را منعکس می‌کند. تفکری اکثر مردم ما تفکری بینایی است و اونا همین فکت ها رو، واقعه ها رو، شخصیت ها رو طریق عکسشون، طریق نمایشون حفظ میکنند و در خاطرشون میگیرند. از این لحاظ این امری خوب است. من اون رو دستگیری میکنم و باز هم میگویم که بسیار با ذوق و حوصله خوب رسم ها انتخاب شدن و معلوم میشد که از لحاظ کسبیت از جانب صورتگیران حرفوی عکس برداری شدند و کارکرد شدند، چون که هنری عکس برداری نیز در زمان ما به یک هنری الهیده و یک بخش بسیار مهمی فرهنگی ما تبدیل یافته است. از مشاوران، برادران عزیز، از جمله از مشاوران کتاب جاوید جان حسن زاده، ظفر جان حسن زاده و سلیمان زیازاده، اینچنین از برادرانم ابراهیم جان دوستالی زاده و عادل ناظر که در تهیه و تطبیق کتاب در بری ما بودند، با مشورت سودمند خود برای باز هم بهتر و خوش‌صفت‌تر و پرمضمون‌تر شدن کتاب یاردم دادند و از هر جهت برای ما یارمندی خود را دریغ نداشتند. سپاس میگویم.
نقطه بسیار مهم این است که ما و شما در همین 30 سال استقلالیت یک تحولات بسیار مهم را در نشر کتاب، در استحصال کتاب از سر گذراندیم. یادتان باشد ما کتاب های را داریم تا حالا که در ورق های برای روزنامه ها پیش بینی شده با مقاوه های تنوک نشر می شدن. خودی کتاب دیوشتیچ از لحاظ هنری ناشری خیلی یک کتاب نادر است و آن می تواند در نمایشگاه های بین المللی کتاب نه تنها کشوری ما را، نه تنها این قهرمان ملتی ما را، بلکه همین وضع امروزه پلیگرافی تاجیک را معرفی نماید. بینندگان عزیز، ما در برنامه نوبتی کتاب آشنایی درباره کتاب دیوشتیچ که چند پیش در نشریات ایرگراف با زیوری نشر پیوسته گردید به طور مختصر ابراز نظر نمودیم. در فرآورد برنامه قید می نماییم که کتاب دیوشتیچ اهمیت بلند تاریخی و تربیوی داشته با آموزگاران و خوانندگان، مورخان و جامعه شناسان جوان و دایره وسیع اهل علم و ادب دستوری مفید می باشد. باور داریم که کتاب دیوشتیچ به شما پسند می آید. سربلند و سعادتمند و خانه‌آباد و مثل کتاب عزیز باشید.